vong nek zon thla ni som ni pathum ni lai ni kan lo thleng ve le ta Khawvel thuthar tuntrum kan ngai thlak tur zinga Middle East lam thuthar ba ka Russia Ukraine in dona vung chhomek borok thar omte kan han ngai thlale don ani kan hret tak ang khanin nei to le US chuanin tuna hian Russia na taka hrek turin ma an la chhomeka Donald Trump chuan ni somnga chung Putin a chu hun ape mekani chu ni somnga hun apek chunga chuanin Vladimir Putin hian inbiak na lam a hoi turani Ukraine nen inbiak na dokan kilin chu tiang chuanin inka hai nei turin malak na engemaw anei turani tiania chu tianga inka hai lam hoi malak na thleng lovani chuan Russia chu nataka hrek turin Trump chuan ruam manna siamani kha chuti lai chuanin EU te nei to ramte chuan Russia chu an hrek mek thunga malak na lian zo kan kal chhopui mek bokani tin Russia sumdo na kalpui tu Russia oil leitu Russia gas leitu abung ruwa leitu le sumdon na local pui tu Russia sumdon pui tu ram engemaw zat an omani chung ho chu nei to chuan tuna hian vau khana an pe amani kan puan tak ang khan Russia economy ti chak thei tur le chutianga economy a chakani chuan indona atha a feidona indona Russia jutan puina angani Russia tha ti chakna angani chuwangin Russia hi atlak che theinan ram engemaw zatin an dorna le an sumdon puina an ti top angai thu nei to lam hianin wartakin ma an la a chutiang chuan an soi boka India po kha an run target zinga khana tel ani kha kan thre tangin India le Russia in kara hian thodun na thatak mai economy lamani emo sumdon na lam chumi mai ba ka strategic lama hianin Sipai ral rel le ral thuam lam kai hnuya hianin in pona thuk tak India le Russia hian an nei ti kan hriat vek kha khawang khan tuna hianin India chuan Russia economy ti chak turin Russia export item te aleina saviau maya abik takin Russia po hianin India tan discount sang tak kha pe mekani kha amai ro chu hrek na lian tak mai nei to hian an kal chhopui ta a Zelensky chuan Russia hian in biaka du to a Russia an in biak na omdon ti ina puang dum to bokani in biak na Russia le Ukraine chuan an kalpui don nia thomo omlain Russia chuanin Ukraine an beile ta phut mai Russia chuan Turkey Ukraine in biak na nei tura mason na engemo a nia alan lain in biak na dokan kilin chu tiang chuanin boruak eng tak om chhodon emo ti lain Ukraine official te chuan Russia be pui thlak na lian tak an tok le to ti an soya na pang pakhat thia mi som ni chuang an hliam ni in an soi Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan nimina thu thar the dar tu te a hril danin thil mak tak mai a thleng le ta ni in biak na lama hian mason na tur te vakan nei in ka hrelo tundin hmuna chuan in biak hi thil theilo tlukani ti na soi kan du zong zon kan tuma kan du zong ve choi vung kan tuma kan du zong ting he kan tumani chu Ukraine po ania adu zong kaltlang pui tuma kai ni pon chu ti bok hewang hian in biak na hian in omje engma om don lo ni in kan ngai ti na soi atira tanga kan du chu voin thleng na langai rengani ti in Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chu na soi Ukraine President Volodymyr Zelensky yan in biak na nei tur kha apuanga February sanele somni pania Russia in Ukraine be pui thlak ani atang khan Indona ti top turin mason na in biak na mumal tak hi athleng khat hlea United States President Donald Trump chuan Russia chu in biak na nei pui turin an norna sa hle bokani Russia President Vladimir Putin an athil phu chungchanga hian din hun nget takin ala vong renga hei hi ati to pangaya angai tuana hi reilo te chungtal athla ka ngai ni ati danglam ve hreta ngai ni ti in Trump chuan a soibok Romandan chuan in Turkey Istanbul a hianin tun thalo om tura hian voi thum borvel in biak na nei ani rin ani a tunma in biak na nei to a khanin indona ti top lam hoilo ma sela mitang in thleng khatiang khan an ti tlu a prisoner of war an ti indona an mi mante anin chu atan chu tiang chuanin in biak na omzenei kha lo om ve to thawani khami an rel hnu khanin
Sipai an man te anin chhuah tona sangtel fe chhuah tur khan ruah man na siam ania maro chu ro khol nang engemaw an thlenga sangtel linglo deuh te pawh hanin chhuah ton te kha thlenga tiang khanin hmasaw na ero omani ama ero chu inka haina yemaw indona ti top zonga malakna lian tham ero ala omlo thung Zelensky chuan inbiak na chungchang hi soi war hle maya social media Ukraine palai te hi defense minister hluile Security Council secretary ni mek Rustem Umerov chuan a kai hruai don ti apuang ani Ukraine chu kan mi puite harsatna buaina saltanna atanga chhuah tur le naupang ruk bote hruai kir le turin chutiang chuan malakna lian tak anei ni inthana ti topani theinante chutiang chuanin tuna hianin kanin mukhoma inbiak na nei turin Russia ne na inbiak na nei turin kanin peito ni tin Zelensky chuan a soya chuti lai chuan Russia hian Ukraine betur team adin thu hi ala puang lova around masalama palai te hi amang chun zom mai turangai ani boka Russian Union of Writers ho tu Vladimir Meditsky chuan inbiak na kha lo kai hruai ve to boka Ukraine chuan thutluk na siam tu tak ani lo ti in lo sei sel ve to bok Zelensky an Putin ne na in mu tura in betura ngen na ati chua thar le nu ni khata Peskov chuan top level meeting then khat nei thei dan tur kan soi ma hian na tam tak tho tur kan nei ani ati in biak na nei tur chutiang thu thang chu ma se Russia be pui thlak na chu chhun zom zel ala ni a an sipai te chuanin mar chhaklam mun te kho chhaklam pang area te be pui thlak na lian takin an nakal pui chhun zom zela KM sang khata thui tlar malain ral matong Frontline a hianin natakin an la norme kani Ukraine Air Force chuan Russia be pui thlak na lian tak mayan ma chhon le a zanlama khanin drone zali somni paruk le missile somni palizat Russia chuan Ukraine lama akap luta hei hi thlatam tak chunga Russia in aerial assault lian hei hi thlatam tak chunga Russia aerial assault lian berzinga mi ani Russia drone le missile zani somni pali borvel chu Ukraine hian an lo kap thlain an lo ti jam nia soyania drone zani pathum chu radar atanga lo man a lo hruai koi nia soi ani bokani thil thleng pakhata chuanin Ukraine kho chaklam kho pui Kramatorsk sa chena in pakhat chu guided glide bomb manga ka ania na pangkum som mi athi nia puana ni mi panga heta hian an hliam bok ni in an mayor Alexander Goncharenko chuan a soi Kramatorsk si Donetsk metropolitan area pakhat zinga mi ani a Russia in Ukraine be pui thlak tana tanga kum thum nuwa po Ukraine thunin noya lo mekani khopui ki fa chuanin Russia in be pui thlak na lian takin na kalpui chunjum vezel boka helai Ukraine khopui lian ber ki fa hianin kang mai chuak engamozat mun engamozata oma civil mi te tom himna hmuna te tin lei hnuai sel tara te po chiat na engemo thleng to nia soi hania henglai mun hi Russia chunaron beitel nia soi ania thile hliamanom thu report ero om hrilovani Ukraine marchak bial sumi region a chuanin be pui thlak na lian tak an tok ve boka heta hian helai rambial hruai tu an ho tu regional leader ta chuanin Putival kho pui chunga petrol station pakhat chu drone in ron kapa heta hian mi palian hliam anjinga hinau pangkum nga mi po atel ni in military regional military administration chuan atar langa darkar ni poliam ma in drone pa ni in hanron beile ti an soi heta hian mi pasari an hliam thung Russian guide bomb chaktak mai pan ni chu sumi khopuya thlakani heta hian mi som pathum zet an hliam anjinga hinau pangkum ruk mi po atela apartment building panga mimal in pani le shopping center pakhat achia bompu khian tuk ver dar thalang te ti ke somna sa a chenna ina balcony te po ati chiani in acting mayor Artem Kotzar chuan a soi Kartlem te kalta khan Putin hian sumi biala buffer zone siamatum thu kha alo puang to a ataka manani chuan Ukraine ramri mun te chu Russia chuan an lua tro don ti na ni Ukraine chimlam longchol mun khopui Odessa chuanin beina lian taka thleng boka
drone manga bei puithlak report hriat tur om reng bawk ani heta hianin hliam engemaw zatan oma khawpui chung hmun hrang-hranga kang me chuak bawk ani Ukraine point Russia beina hi achang let vezel boka Russia Ministry of Defense chuan an air power ten zan khat chungin Ukraine long range drone somthum panga nizan lam khan an kap thla ti soin mun hrang-hranga Ukraine hian Russia bein drone a ron tir luta heta hian Russian air defense te le jamming mangin heng drone te hi lo ka thla ka lo ti thla kan ni bok heti lai hian Russia ground force te chaktak main tu na hian an la chemek ni in alanga Donald Trump an ni somnga chung hun apek chunga hianin atam thayang ber Ukraine ram hila kan tum nge an che dan hi han puang le thok thokila Russia sipai te chuan ni khat chungin Donetsk biala Novotoretsko community an chua zalen an la ti an soi Russia sipai te chuan dar kar somni pali kal ta chung khan Donetsk biala Novotoretsko chen na chu Ukraine military te hnuaya tangin an la ti Russia Defense Ministry thu chua chuan a soi Ministry thu chua chuan Battle Group Center Unit Russian Battle Group Center Unit chuan Donetsk People Republica Novotoretsko mi pui chen na chu active operation mangin an chua zalen an la ti an soi Kiev hian nimhasa khan engagement line a sipai sangkhat za somriat chuang achan ni a chin chi ani bokani Ukraine sipai hian darkar somni pali kal ta chung khan Frontline area zonga ralmatong zonga hianin Russia sipai tenen anin beina sipai sangkhat za somriat achan ni in Russia Defense Ministry chuan atar langa amaro chu hi Ukraine chuan engma an tar lang lo thung Russian Indopol marlama inkhwar Russian Battle Group North te chuanin sipai za somthum vel le artillery gun pali vel an chan ni a soi ani boka Battle West a responsibility area Russian Indopol khothlang lam enkol tu sipai te chuan masona an nei ti an soya heta hian Ukraine sipai zani som achana armor combat vehicle pahni achan boka darkar somni palikal ta chung khan Ukraine sipai te point Russian Battle Group Center huam chunga bei puithlakin heta hian sipai zathum somruk panga Russia hian achan ve bok ni a soyania Ukraine hian armor combat vehicle pahni an chan boka tin Russian Battle Group North marlam panga Russia Indopol malakna hianin nikhat chungin Ukraine hian sipai za somthum vel an chana tin helai biala hian Ukraine hian artillery gun pali an chan bok nei in Russia Ministry thu chu chuan a soi chimlam pangbialin beina Russian Battle Group South lam huam chunga hian nikhat kal ta chung khan Ukraine le Russia sipai te anin beina saviau boka heta hianin Ukraine sipai zani som panga an thiani in Russia lam chuan an puanga Ukraine hian hei hi engma an soi lo thung sipai zani som panga Ukraine ina an chan ba ka hian armor combat vehicle pathum Russia lam hian an ka chiat sak bokani darkar somni palikal ta chung khanin Donetsk area Battle Group Center Unit chetna hianin in beina rang oma Donetsk huam chunga hianin Percy Transnia te Krasnodarsk Petrovsk Kogo te Poltava chena hmun te Udachino mi pui chena hmuna te tengchunin beina lian tak hi athleng nia report ania heta hian Ukraine mechanized brigade chuan chiat na engemaw chen chiat na engemaw zatan tok ni in Russia lam chuan thu chu an siama Ukraine hian in 155 mm Braveheart self-propelled artillery system an chan nia soi ani bok Russian Battle Group East in beina hian in nikhat kal ta chungin Ukraine sipai zasum ko panga Russia sipai po hi zadon an thi ve bok nia soi hani Russia Air Defense te chuan darkar somni palikal ta chung khan Ukraine UAV zani somnga pakwa an ka thlak thu soin Ukraine ina aron kalu Neptune missile pahni an kap thlabok Neptune missile hi cruise missile chi khatania Russian Moskva longlian ka pilnana Ukraine ina an mani siam kha ani nge ani hei nikum hasa khan Russian Moskva longlian tak mai kha Ukraine khan an lo ka pil to ani Russian Air Defense Force te chuan ni khatkal ta chungin Ukraine atanga lo ka chua drone zani somnga pakwan ka phlati soin heng zinga hian Neptune long range missile pahnian ka phlatel hetiang hi Russia lam chin chia dana niya
Indona chu atang khan Russian Armed Force te hian Ukraine in do thlona zaruk somruk pali an kap thlatowa helicopter zan hi somriat pathum mi hring khallo thlona singsari sangkhat jasari somni panhi surface to air missile system zaruk somni panhi combat tank le armor combat vehicle dang singni sangli zanhi somko pasari multiple rocket launcher sangkhat zanga somsari pasari te field artillery gun singni sangsari jasari som mortar le special military motor vehicle singthum sangret zanga somrukte Russia Ukraine in beinu hian Russia hian aka chet sakto nia tarlana nia Ukraine hian record mumal tak antar chuak lo thunga tuna Russia soi hi adik vekati na nilavin Russia ina anchin chi adana nia hei hi proof na chiang taka omlo thung ti kha retaila heti lai hian Gaza lama chuanin beina la kal chho rep reng maya inka hai nei turin in biak na te han kal chho pui ni ma sela hostage release deal nei tumin malakna Qatar ruam mannain kalpuya ni amaro choi hi a hlotling dona mati lain Israel le Hamas te hian an thil phut ve anin bom sak ton lo ani bera an thil tum kaltlang puyan tum ve a chuta chon har satna an tok ni a soi ania maro chu in biak na hela kal mek thawa chuti lai chuanin in beina hi ala chol chuang lova nazokin Israel chuan chetan la video hunhung ber kan tarlan tak ang khanin Israel sipai tela lu lo na indona kum thumzet kal to la ya Israel sipai tela lu lo na diral bala huna yan Israel chuan sipai tir lu ta a video hunhung ber kan tarlan tak ang khanin combat tank te Israel tank te chu an lut khutarum rum bokani kha chutiang chuanin mathar Israel hian la chho mekani chuti lai chuanin Gaza Strip chimlam indona IDF reserve pakhat chu Hamas nena in beina athi ti puana ni vele ta Gaza be pui thlak na mi som pariat an thi nia tarlana ni boka firfiak pol Hamas chuan ni hnikal ta chung khanin Gaza hian ril tram wangin mi som hian thi tian puang boka hei hi fin fiana erom lo thung tuna sipai thi hi Sergeant Major Reserve ania Vladimir Lozo kumsom thum paruk ni in 5th Brigade 7020 Battalion milesa ani IDF chuan chui chen an kalpui danin Rafah area hebe pui thlak na hi athlenga bom buak wangin building pakhata chima Lozo hi heta hian athia sipai te chuan bom buak hi Gazan fighter te phum ni in an soi October ni sari san hele somni pathuma Hamasin Israel an beinu khanin Israel khan Gaza operation an kalpuya Sipai Gaza chunga tirlu hnuwa Lozoa athi hnu hianin Sipai zali somnga paruk an chan na chia ani Gaza Strip chimlam diral bala Israel chuan Sipai an tirlu ta beipui thlan kalpui tan ta a heta hianin beipui thlan rang an kalpuya Israel Sipai ta hianin zar phar ngal nia soyania heta hian Hamas lam panni Israel chuan an kap hlum towa hliam engemaw zat anom to bokani tuna hianin beina hi pui chhotan don nia soyania Israel teng te hi engzat chiange diral bala hmuna hian lut thi tarlan ani lova maro chu an la lu belzel boka hei hi update om thei thuai tura han ngai tiang khati china khan han du tok le phot mai te ang puan tur soi tur tam tak om ma sela a sei lutuk chuan news te hi halonin ompal ve thaya khati china khan han du tok phot mai teng o Khawvel thuthar le indona thuthar berber te he channel a hianin regular takin nitin kan puang thina chuwangin thuthar ber returin he channel hi in lo ngai chang zel don nia du tok le photang